tuifungue. Amen. Thank you, my bishop. Thank you. Atugatiri akwa aria mwe guku muthenya wa umuthi, our mama Koi, mama Mtosha Koi, na andu aria marutithagia wira hamwe na Koi na kanitha wa JCM, arata na family, mwathani agocwo ringi. Hamaritwo makwa njitagwo Reverend Joy Benson, kuri aria tutaitwo acemania. Ni ndikwaria muno, bishop ni atuhunjiria na twanyita kiugo. Undu ngumwira ni ati no, not even you, it's Koi. First, congratulations. Ginya congratulations ya kanitha wa online. Ni mandu mamuno na majira ngwire me hamwe nawe na nimegukunyitira, and thank you for being a faithful servant of God. Wakeri ndimwire ndukeno ogoko ino amwire ma ndukeno ni twamihoera muno na nderire kuitu kunyitana moko tuhoe tondu ni ndonaga akirutira muno o Sunday o kiroko Koi kinyaga gwakwa 6 kiroko ni ukuhura mbica mundu umite Nyahururu agoka 6 kiroko ari hakwa agoka athondeka just to make sure ati mutumia uria hete gitio ni aronekana akinya kanitha akonekana uthaka wake. Na ni hau ngera Koi na ni ngukuhoera na nduka ya mbere iria ngwenda wige ona ti Nairobi town ni bypass. And I'm so proud and I'm thankful to God kuona maundu ta maya tondu hau niho tumenyaga ati Ngai ni aratuigwa na ni igwa mahoya maitu. Hindi iria turari kuria impact visit derire andu atiriri, gikombe kia Ngai, the God's cup, it's always full of grace, of his blessings. Koguo utegwitia Ngai ni oikire urenda, no waga gwitia giguikara o hau gitiguka. But the moment you ask for it, the moment you pray for it, God will bless you because his cup will never run dry. Koguo ni ithuĩ twi haha, kiria turenda, kiria tureiriria ngoro-ini citu tuhoe tondu nama ekira Koi na tuona ona ithuĩ no agatwikira muthenya umwe na tiguo. Thank you so much. Uguo nigo ngwenda kumumeria tuki congratulate Koi. Kirathimo giki turona haha ona ithuĩ tuone gitu ni kiroka, koguo tumukenere tondu ona ithuĩ no tukenda mundu agutunyitira kana andu agutunyitira muthenya ucio kirathimo gitu gigakinyerera. Thank you so much Bishop ni gutunyitira na kwenda Koi ona kumwitikiria korwo hakuhi nani. We don't take it for granted. And we love you and we respect you so much, man of God, together with the servants. Thank you so much for honoring Koi. On behalf of her, thank you. We appreciate that. Thank you so much kanitha wa JCM. Ngai wa moya murathime. Amen. Na hiyo neema ya kufungua mabiashara tumeiachilia katika jina la Yesu. Nasema hiyo neema ya kufungua mabiashara tumeiachilia katika jina la Yesu. I don't know how, but God knows how. God is the giver of resources and God is the giver of ideas. Kiria mundu erireirie mwaka uyu twi mwaka wa expansion, our divine expansion. Nimeiona kwa wachungaji wamejenga makanisa makubwa na sasa nimeanza kuiona kwa washirika. May you expand in Jesus name. Nagaya mutware kunene na mugie na solid founded businesses. Gia ina biashara iraoneka na ikahutika thini wa ritwa ria Jesu. Sasa ningeomba wachungaji pamoja na Koi familia na washirika wengine waje hapa nyuma ili tuweze kufungua duka hii, na tunapoifungua tunafungulia neema ili biashara ianze katika jina la Yesu. The grace of God is upon this place and I know that God has good plans about this company. Amen. Kwa hivyo karibieni wachungaji ili tuweze kuomba. Mwathani thini wa ritwa ria Jesu Kristo, ni ndagutia Ngai witu na ndagucokeria ngatho ni tondu riria Musa eragwo haririe Haruni, Ngai wamwirire Haruni ngumutua murathimani nigetha arathimage ciana cia Israeli, no kimwira we na ihĩ ciake nimekuhakwo maguta nigetha mambararagie moko mao na mageteria andu acio gutherema. Ona ithuĩ noguo na mahinda maya Mwathani
twete maguta nigetha twetagiria andu aria matumaga thutha ugaciru. Andu aria mathikagiriria mugambo wa kurunguru itu Ngai tondu niwo twaragiria ithu tukamera na Ngai tugithathaura kiugo giaku ni utuhuthagira muno ni undu wa ngoro ciao. Na riria twambararia moko Mwathani o uria Haruni ekaga na ariu ake ni kuri andu metikagia ciugo icio magaciikira ngoni na magacirutira wira. Ni tuonete Ngai thabari ria uthianitie na kui kuma riria ari o kanyumba kanini ona riu murathimeire manyumba manene maraguna andu aingi ona we mwene akeguna. Ni ngwenda gucokeria ngatho Mwathani ni tondu onake kirathimo-ini giake ciande ciake hari andu ikuite mariaga makanyua na magateithia aciari ao. Na ni wega Ngai tono gukorwo ciugo iria makwiraga onao ni igukinyeire na ugatua maratua ma kurathima uria umonagira gia kuria. Riu Ngai ni tukwenda gukuhoya tondu ni guthaithwo thaithagwo. Tuguthaithe Mwathani athe tukihingura murango uyu na mirango eno gutire giconoko gikuingira thiini wa nyumba eno. Nyumba eno gukuingira favor, nyumba eno gukuingira utugi waku, nyumba eno gukuingira tha ciaku. Ngai witu tutikwenda kumenya a level of intimidation iria igwite matu-ini make. Utikwenda kumata na negativity iria igwite. No gukorwo ni eritwo hau nyumba icio itiguragwo, nyumba icio itire andu. No gukorwo Mwathani niwe ukite nigetha hingure nyumba eno. No gukorwo niwe ukite nigetha hingure riera ria biashara area no. Thiini wa ritwa ria Jesu, we now call this house a center of your blessings. To kuri we no nginya endia angi aria mari thiini wa nyumba eno. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, waigire kuria tukaranga na makinya magitu ni tukegwatira, ni twegwatira riera ria biashara twarihuria nyumba-ini eno. Thiini wa ritwa ria Jesu, may her network not only for her open shop, oh Lord, but to other people who are neighboring her in the name of Jesus. Tukwenda kwaria ciugo ici Mwathani, murango ndukaingirira andu akumuraga ngoro. Andu aria maringira murango-ini ni mari mwiraga ni ukuhota, ni uguthie kunene, ni ugwika maundu manene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tukwenda Ngai wa matu-ini guguthaitha tondu ni kuhuthikite witikio munene nigetha nduka ici ikinya haha ikinyite. Reke witikio ucio uthie na mbere na kuruta wira thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndahoya ati Mwathani maguru mega maria maugaga ati ni mamatambagia ndeto njega na ngumo iria njega maingirage guku Ngai wa matu-ini nigetha mamuteithie. Mugucirie andu aria mari na resources ciake, mugucirie customers nginya aria mataramui. Reka mamumenyere location-ini ino thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Tukwenda kwaria favor, tukwenda kwaria the grace, the abundant grace of God iroketi dukeno na ritwa riayo. Thank you Mwathani tondu ni ukumuitha tondu iria mundu arabata Ngai witu, in every new level there is a new devil. Na kiria Ngai ugwika ni ukumwe hinya wa kumiriria, wa gukiririria, wa gukuhoya ona gukumathio na riria gutaroneka ta kungibatarania thiini wa ritwa ria Jesu. Hitha ndukeno, hitha ruti ayo wira kurio hithaga indo ciaku njega. Na riria koimagara kumathira ndukeno Ngai ndukanariganirwo. Kurathima aria mamuonirie njira ta Jamus, Ngai onao maragire na utheri waku hindi ciothe. Naguo tugi waku Ngai uturanagia hamwe nao tondu mamunyitire guoko nigetha nake riria kunyita andu aria angi guoko akaririkanaga mundu ni arihagwo mucara ni Ngai wa gutwikira mundu uria mwega. Riu ni twakiariria mirango eno kuma umuthi ihinguke na thayu, ihinguke na utugi, ihinguke na utonga, ihinguke na riri. Na Ngai wa matu-ini despite location ya nduka eno ni kugie maitho maingi mari hugukaga nigetha makamenyaga ni kiki haha. Thank you Ngai tondu ni ugwika uguo, twaguthaitha tondu ni utuiguaga, in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Nipatie makasi kuja hapa kuina mama yako. Maundu mana makenagia aciari na ni maragia kirathimo kinene muno iguru ritu. Amen. Na koguo ni tondu wa tha cia Ngai muthenya mweri cigana mweri imwe Labor Day ari mweri imwe mweri hei moko manyu mweri wa gatano mwaka wa Ngai witu wa 2026 ni twahingura dukeno in the name of God the Father,
God the Son, and God the Holy Spirit. Amen, 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 amen. And by the grace of God, we lift up these doors for grace and favor. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. 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 Riu murango uyu ni twakuhingura na twakuhingura nigetha utonga umenye guku naguo wega wa Ngai wihure guku. Murango twauhingura na ndukahingwo na giconoko, ndukahingwo kwagite wa gwikwo, ona ndukahingwo nduka ino yagite kindu gia kwenderio. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Negokena nakogosa idarere amore maede matana noga tigane we tokereke tokerea otoke tanagia nao ide wa maro maito tigane we tokereke tokerea otoke tanagia nao ide wa maro maito negokena nakogosa idarere amore maede matana noga negokena nakogosa idarere amore maede matana noga we moto hei moyo motoroli amodo idenya ryake akamohe igai ryake moto hei moyo motoroli amodo idenya ryake akamohe igai ryake negokena nakogosa idarere amore maede matana noga negokena nakogosa idarere amore maede matana noga dioero shogo gakiatea no dena mamwa bereria wa wero yo danoga gyondenie ego gakiatea no dena mamwa bereria wa wero yo danoga gyondenie negokena nakogosa idarere amore maede matana noga negokena
Haya. Amen. Sasa tunataka kufanya maombi tukiwa ndani ya duka. It's very beautiful. Wamama msitoke hapa bila na kinywele kia sandi. Naona vile. Amen. Kaitwire Ngai ni wega. Mwathani torio turaga muoyo thiini wa Yesu Kristo. Riria wamuraga thuria makirathimanaga ni wamerire okundu guothe magatonyaga makauga kugie thayo. Nituiga nduka eno egie thayo. Nduka eno ehorerwo. Nduka eno Mwathani ndikanarehwo ngui, ndikanarehwo bara, na ndikanikirwo andu aria mohigirire kunina maundu thiini wa ritwa ria Yesu Kristo. Tuigareke nyumba eno ingirage andu, na tondu ya murirwo uthaka andu makuga mari na uthaka ucio, na to uthaka Ngai ona riri ukamahumba nigetha magakenera wira uria warutwo guku. Kirathimane nyumba-ini ino na wikane maundu mega na ma utugi, na riria karehagira moko mao umithio no tukaririkana ukwira ni wega na ngatho citu cia o muthenya. Kiamukire ona igongona riri ria ngatho Mwathani tondu ni guoko gwaku gweka uu, na wandu ari othe makungwira giko giki Ngai ona undu kamahithire uthio waku o uguo Ngai warĩire kũi na ritho rĩaku rĩatha rĩkĩmũrora. Ngai ona arĩa mena merirĩria ta maya megũkuĩ kana mekuraya Ngai witũ ũromahingĩria. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And now may the grace and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Sasa turudi pale nje tukatipe keki, na najua naambiwa kuna watu wameletea koi zawadi. Si ni vizuri kuna mtu zawadi? Nimeona hata amepewa maua kwa sababu ameletewa zawadi. Tukikatiwa keki basi the shop is now officially open. Aya, dakika moja tu ndio tukatiwe keki tafadhali. Wale walikuwa wameketi waketi tafadhali, dakika moja tu. Aria methe ini abai moke nigetha riu twitikirie kuyanjiririe wira. Njooni mketi kwa sababu patron wetu amefika na anataka kusalimiana. Amen. Tunapoongea hivyo, kama kuna keki iletwe hapa kwa meza, ndio tukimaliza hapa tukatiwe keki. Kwa hivyo wakati huu ningependa kumkaribisha patron wetu asalimia.
Amen. Bwana asifiwe. Patron wetu amekuja.